Kada su u pitanju savjeti, predavanja koja imamo priliku danas slušati i na raznim medijima, društvenim mrežama i tako dalje, svjedoci smo i neki ljudi, neke osobe se žale da to što slušaju, to što imaju priliku pročitati i tako dalje, da nekako ne dolazi do njihovog srca, da nekako njihovo srce ne prima te savjete, te upute, ajete, hadise i tako dalje. Dakle, imamo ponekad situaciju da isto predavanje, iste upute, iste savjete, isti predavač, osoba A jednostavno ne prihvata. Ne ostane ništa u srcu. Osoba B prihvata. U čemu je tajna? Šta je razlog? U čemu je poenta da osoba A jednostavno ne može, ne prihvata, ima neku blokadu? Osoba B prihvata, otvori se srce, doprije do srca ono što sluša. Radi se o tome što osoba A koja dođe na to predavanje ili ga sluša sa putem nekih društvenih mreža i tako dalje, dođe, prisustvuje tom predavanju u stanju gdje je njegovo srce ispunjeno, opterećeno mnoštvom negativnih misli. Mnoštvom negativnih misli. Tipa, zašto ta i ta osoba bolje uspijeva u životu nego ja? Zašto ta i ta osoba ima to i to, a ja nemam? Zašto je ta osoba bolja? Da li je to u nauci, da li je to u imetku, da li je to u bilo čemu nego ja? Kako da ja postanem bolji? Kako da ja postanem broj 1 u nečemu i tako dalje? Dakle, kada dođe osoba A na predavanje ili ga sluša putem nekih medija, a njeno srce je okupirano ovim negativnim mislima, apsolutno ono što sluša ne može da doprije u njeno srce. To je isto kao kada bi osoba imala jednu čašu koja je puna neke prljavštine, nekog mulja i pokušavala da u tu čašu koja je već puna ružnog sadržaja da naspije čistu vodu. Voda nema gdje da stane. Voda će se prespati jer je ta čaša već puna raznog mulja. Dakle, da bi se uspjelo nasuti tu vodu u čašu, ta čaša mora biti prazna. Moramo izvaditi iz nje, moramo prosuti iz nje onu prljavštinu i tek onda možemo nasuti tu čistu vodu. Dok osoba B isto tako ima grijeha. Svi ljudi imaju grijeha, više ili manje. Osoba B na predavanje dođe, na druženje dođe, na slušanje predavanja putem nekih medija, dođe sa grijesima. Ali dođe rasterećena kad su u pitanju druge osobe, drugi ljudi oko nje i tako dalje. Dođe rasterećena u odnosu na druge ljude, ali dođe opterećena sobom u smislu kako da Allah otvori njeno srce, kako da mu Allah ukaže na pravi put i tako dalje. I onda to srce ima prostora, ima kapaciteta da sluša ta predavanja, te upute, te savjete, te hadise, ajete i tako dalje. Dakle, da bismo mogli da slušamo, da bismo mogli da čujemo, da bi moglo do našeg srca da dopre bilo kakva uputa, predavanja i tako dalje, moramo nastojati da svoje srce rasteretimo, da svoje srce očistimo od negativnih misli kada su u pitanju ljudi oko nas. To je način da ono što čitamo, ono što slušamo uz Allahovu pomoć dopre do našega i u naše srce. Molimo Allaha dželešanu da očisti naša srca od svih duhovnih bolesti, kao što je zavidnost, mržnja, ogovaranje i slično, kako bi naše srce imalo kapaciteta da primi uputu. Amin.